tidak sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Asparaga, Bapak Rizwan Bano SPDMM bersama Ibu Camat Asparaga, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga besar calon pengantin putra dan keluarga besar calon pengantin putri yang berbahagia serta undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari yang berbahagia ini. Kita sama-sama hadir di tempat ini serangkaian dengan acara Tolo Balangolo atau pembinaan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi yang meyatia mau timandeya mau podunga lotongku roti mamango eyangku. Syukur alhamdulillah amiatia memamani kuling ketalo amiatia insyaallah melontar puji nilai Allah taala umay melontar wala wala keluarga helu mo ori to arati mono diolo potol arati ma popo hadriolo tabi Yo terwolo. Mau panggil adat ini di mama ngauliku diletakkan di depan pemerintah setempat. Kalian cari buka ya, mak terwolo. Bolo mawali potita lola miatia ode olato potala bolo mawali rahmati olato tak ikhlasi mono bolo holo tak ilo mama olo tuladu mono dipole hadir le papadu tabi Yo merula tahiloto, wano debo dalo tuladu, dema pulata bobari, terwolo. alhamdulillah penda po mahabado mongila lolo tapo mahalo pinggila obatalo tabi Yo merula tahiloto, utolia miatia, malo lahilia, tatulo hutu, utolia di rulang laut, tulatang rotia. Jo syukur alhamdulillah malu patah tolong amiatia mau berapa tolong ada tinggal panggil mealo mau panggil lada tinggal pato mono dia lupa tolong ada tinggal apa tolong molo tabi Yo merula tahiloto, ketawaluo, lotang gulo, uang gogo, baru turu tolong bato. Bismillah matalimolo, itu mah terwolo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tabi maafu tunggulo di pemerintah kota amiatia juga mau lipata Moli kota moli kalamu kalamula, kalamu Rasulullah, wito pilot tumula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du.
Tama maliliyo mga teta miyate mo pila po dulumay ni pabrik telah natilo bandalai rahmati mono diol pondol ada tima polo lomolo tonggulo ngala porah mo tonggula tonggu dulu limol pala popo dawi to ma pemula ya rota tiga utolia to saat botia tabi Yo teruoro. tabi Yo memang watiawo itu humaya-maya dalam pito malah foto bilolito walau malah palito ma teruoro. jauh syukur alhamdulillah motor talua itu motor ayuwa tama mali lo masa itu motor bahasa tabi foto opuolo Yo teruoro. Selanjutnya, Laio langsung memberi penghormatan kepada pembesar negeri, seraya memohon izin untuk melanjutkan acara Modipita Dutu atau antar mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tami-tami wau maapu, talu-talu ada ulipu, wau buto limo mota. Tau lo lamiatia lo bandala mai adati lo mutu lo ndalo. Wor mai jinyalo lumai o mo tiandalo tabi. Hantaran mahar ini ditempatkan di kendaraan yang dekorasinya dibuat seolah-olah sebuah perahu atau kapal layar yang disebut kola-kola. Bahan hantaran adalah tonggu, kaci, mahar, tapahula, luhuto, tapulu adati, gambele, duhulu adati, tembe, liyo dulu adati, tabaa, hapatolo adati, limugongo, toolo adati, nanati, putulu adati, patodu, tulalolo adati, langge, ombongolo adati, dan tunas kelapa, tumula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adati lo limutu lo ndalo. Madutu-dutu handa-handalo. Won mai jinyalo lumai o mo ti handalo. Won udial pondolo adati mapo popotulolo tabi. Adati lolimutu londalo, mamai tupalo, monali pakolayalo, kaya mayoria wambato, malosadia bubato, kihadiria mosakusi auloia. Bismillah mapadutu. Payu loli butu wolo tawambato. Totalu lomongo pul bubato. Malohima lohulato. Di pawolo oli ngangato. Jo terwolo. Adati loli mutu londalo. Madutu-dutu handa-handalo. Won mai jinialo tan mau wolialo tabi. Jo alhamdulillah itu debo manjinia, walau mamul-mula loya ma terwolo.
Ring